He aha te rōpū reipa I tatari pōpōroa ai ki te kōkiri I ngā take pupuri I ngā whenua o Aotearoa. Koe rā te pakire hua a etahi I runga no hoki I te mōhio, ahakoa te pōpōroatanga mai, kei roto I tā reipa e kōkiri ake nei etahi hua, hei oranga ngākau mō ngā kaipupuri whenua Māori, e ngangare tonu nei kia maua no ai I a rātou o rātou whenua I ngā Pāmu Craiwha. Ko Shania Twain te manu tī ori, me te kai tohu I a Avatar a James Cameron I hoko I ngā whare ki roto o Aotearoa. Hoi ko ngā whenua kei ngā rohe o te motu, e hiana ngā iwi Māori ki te pupuru. I think it's timely due to the concern that most New Zealanders have about the sale of farm land to overseas interests. Ko ngā tohu whakahe me ngā rangahau o te motu, kia tautoko I te mōtini kia noho mai te whenua ki roto I a Aotearoa, ka rangona e te kāwanatanga. They are starting to take notice, otherwise you probably would have seen the Overseas Investment Office and their decision would have come out a lot earlier. But I think they're taking that on board quite seriously. Hoi ai ki te rōpū nahinara, kare kau he huato te pire o te kaiarahi o te rōpū reipa. O ngā pāmu katoa kei te hoko haere ki roto I a Aotearoa, kei raro I te kotahi o rau o aua pāmu, kei te hoko ki ngā kamupene no Tarawāhi. Definitely it will certainly make our offshore interests aware that the modelling of total ownership of New Zealand land is going to be very, very hard to achieve. Engari ko te mahi ua tonu, ko te aukati I te hokona atu o ngā Pāmu Craiwha ki te kamupene ki haina. Pōtaka maipi, te karere.